Kelempung Yakura kabala penyat de Karibhoi Boxing Association haka jinga terilang bat ke District Sports Office Nongpo kala pelong ya Kelempung Yakura kaba Arsengi kabala tip kum Karibhoi Boxing Championship ya kabala pelong ha NSCA Indoor Stadium Lingkadang Nongpo ya katai Kelempung lawan ban pledu Arpit Upadhyaya IAS Deputy Commissioner Karibhoi District Kongsan haka jinga don bringkat lang ke Kong Miriam Maring kum kesembut Kongsan Ugiri Prasad, IPS SP Karibhoi District, Ubak Bobby L. Nongbet, DSO Karibhoi District, Bak Matthew Makdo, Working President NSCA, Ubak Sumar Langswer, President Karibhoi Boxing Association, Bat Kiwe ki dekat jang Karibhoi Boxing Association, lembat ki referee, bat ki official. Hakani Kelempung Yakura, lawan bani Shimenta, de ki kenhon beper jang Tem Karibhoi, bat ki kenhon Shimet, ki bedang hap hapo Karibhoi District Boxing Association. Lingkong nakaliang Karibhoi District Boxing Association kai ko DAP oro Naiwan Media Person ka jingtu ko Kongsan jingi kalong ba kumno ngin penmi ya ki players apo Karibhoi District de kani ka sen ka baningkong do na kaliang Karibhoi District Boxing Association kan organize ya kani ka championship bat nginget kani ka basdang bat kanang ya chakmat hagisi ki bidang wat de ka dawi Kongsan kalong ba namar hadin mengilak pet ya kejingli simenta menakani semegalea game kalong duna plat kena Kadawi kani ke jimbum dan yang championship. Dekumta nakaliang Karibhoi Association kashimi kani kasinjam meningkong ban organize. Kenang banginyo ban wat iki players ke bobet. Batu hang ju kapor banginyo ban train sisu iki khamha. Kenang makinang ban le bha pat hang state bat khamta maga national level. Kena bila kaya ni ki barokoi babun ni kidi na ki district regidan we artali ki bau ki bawan na ki we pat ki district ni bawan kum ka ban I men same lang ya ki kena jingi namar bagimdan haka we category de kiwan katu ni tang kediat Andre barok babuni kide na po district la jong kadon empat gajing te baki subu nongkum kene ke district level kadon em gajing te baki state level bat national level ahoy ka Karibhoi District Boxing Association hi ka affiliate bat ka Meghalaya Boxing Association bat ka Meghalaya State Olympic Association lu kunju de bat sakawai hi ngam la klem da ai ku dei kapang ya ka DSO office district sport office ka bala kershan yengi bat khamtam ya ki sponsors kabalong na kaliang ka RBYF nang ta naikong maring moy kong Marian maring nang ta bat kiwi ki individual su kiba singim la ban kenau ko ni di paro kibla ino senyang na mataga ni ka championship jini klem ka jing yarap nan joki la ni sok tilang ke joki ninum la ban pelong ya ka championship en re ka jing dan ke joki mo bat ka jing sim kyalang na kaliang ka deputy commissioner jengi menta ke gilala ban penya ja ka ni ka championship ni ko makalang menta